ole thlir tu te masa in chibai ka buk le vek chewa tu tuma chuan hei kan hmuh lai hi Miss Nunu ile Henry Var te model chelo tak mai te khania ani hi tunlai chun lar riau mai ne chani tuna kan hmuh hi an thalak dun na khania anin huala ti khana ron viral chiam khania engponi se Miss Nunu ile Henry Var te hi ti han en po hianin anin me hlia hlia ani model chelo ve ve le mel tha ve ve ti lo the ni lawa Henry Var te po hi me chetam takina star ron khania chu tiam bokin Miss Nunu po hi mi patam takina kum tina an star ron khania model zong zong singa chuanin a chelo berani ti tu kha an tam tak zeta ne tun thleng hian chu wang chuan tun tuma hianin hei thu thang viral anon nei riap maya chuan anin huala an te han video te kha viral chiam mai ani tiang khop khanin Miss Nunu le Henry Var te hi mi tam takin an ngai ven ngalani poni se an thala khanen po hian anin mil hlia hlia don ti alang sa rengani chuan hei Nunu i Miss Nunu i story lampang nei nge ne langani ya ten aron an thalak dun na aron mang ania poni sela mi tam takin anin hualani aron viral tir khanin mi tam takin an ngai ven ngala chuan an thalak dun na te tiang hianin en chakin an tui hal ngalani tiang khan zoram pum peron thrap ngal le nia abikin he tun lai chawa phe chuanin milar le milar mi zo zinga kan milar nei le milar ve ve ang chi hi in nei hi anom chho nu ka ni tiang khop chuanin milar te po hi an lawin nei ve chho nuk to nia so he tun tuma po Miss Nunu le Henry Var te soi hat ling khopin tian aron viral chiam maya chuan mitam takina an ngei ven ngal te an boi pui ngal te an ril ru a luo ngal te hi thil om tak mai ani eng poni sela mizo te hianin model te tiang ang che modeling lampanga hianin chelo tak tak te le enge khovel pum huap pon han tar chuak don po ni la han the chuak don po ni la ani hi chu za pui om lo mange kan ti turang chi ve ve hi an ni ve ani mizo zinga chuan achan chu hei mitam tak chuanin an mail te tiang an pian pui mail te le an pian te plastic surgery mangte tiang mangten an tidang lam chawk ania khati ni lem lo khanin thian hei pian pui original ani ve ve ania ti han en po hian anin me hlia hlia ani chuan Miss Nunu phei chu hu hang hi anga hle mai vai ni thleng hianin Miss Mizoram hi engemaw zat hi nei to ma ila mitam tak chuanin Miss Nunu i bak hi ke chu du ber le chelo ti ber hi kala nei chong lo ni ti to khian om renga ni nima sela tu tuma anin huala ni aron ti hi chu an film channa ami tor ni ti kha akaron saitel lawani choni tu tuma mi hi private agency hum tuma CM pu aron ti ve thunga politics lampanga hian tunlai chu in beina te hanin ka deuh sia sian te boro khi a thleng chho reng mai ania MNF lampang opposition lampang hianin ngoi mai an tuma zong lo mai chu ti rualin congress lampang po ani poka chuan ZPM party thar tila kalphung thar party ron sarkar hianin mitam tak nge ven a hlo ani chuan hei MNF lampang ten tin press lapa thuan ron chhuale a riap ani a hemian thuron chu po hi a khal le teng tong viau mai ni CM te tiang purel to omatele mi sang million tak mi fing tak te po hi politics khovela chuanin in soi sel thei vekania antinan an than zokna turani phei chuanin CM po ni se minister po ni sela MLA po ni sela opposition lampang hianin an king thei ani chutiang khop chuanin politics khovela chuan in bai kan ti don nge ni a thatna tur chuanin in ka deuh sia te po hi thil ni phungpa ngai ani poni se kan sir nga lang private agency humtuma CM pu menili sani somni pali Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan voindinga thanga sang ni somni pali chung khan result press lapa press conference an neya private agency te humtuma chief minister lel tu uma anpu ngaron teria pani MPYCC shwe tu te chuan lekha an thelu tuma Chief Minister lel tu oman lekha an thelu tuma Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 fel hlelle bila thaulo anga soi chu mak an ti tho soin private agency humtum na ni in kan hria he dan diklel le abil a thaulo anga CMin apuna hi bel chian dol lawani he dana Mizoram pon a huap awanga diklel anga a soi hi diklawa
Mizoram pona placement agency te hian placement anti theinge angai zok anti aron ti nia poni se congress lampang mi le sa opposition lampang anni boka ni hi an thom he lian thei hle mai ni tu nai chawa phe chonin MNF lampang ai ma hianin thom aron nei lian moti tur khop hianin an ron ri do popani poni se an thuron chu hi kan sir zelanga Mizoram pona placement anti theinan beyond the boundaries of Mizoram tiin Mizoram sarkarin dan alo siam zok ni soin MPYCC hretu te chuan chuti lai chuan India rampon foreignan hathok tu tur thon chuaka placement ti chungchang ero chu India sarkar lai pui thu ania Indian Constitution na 7 schedule nuaya union li sami ani ti in India ramponan hathok tu thon chuak tu chuan Ministry of External Affairs nuaya Protector General of Immigrants Office anin registration certificate an nei angai thuan soi MPYCC hretu 10 CM in Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sani sompanga diklel abil athau lautia asoi chu adik lauti soin section 8 subsection 3 a chuan meichia kumsom pariat tinglo na thoka thon chuak khaptlat ani agency mechino pangkum som pariat pot tinglo dubaya thon tu te hian he dan hi an bo chenge jok ni in kan hria heiba ka hian midang passport manga an kaltir le zel hi dan bo china serious tak ania human trafficking ani boka a case a serious le anti aron te boka ni yang poni se helai kan chiri poimo hle maya kumsom pare tinglo na thoka thon chu hi dan ina phalmi lawania chon heba ka hian no pang kumsom pare potling lo dubaya thon tu te hian he dan hi an bo chenge jok nin kan hri aron ti ania dik khop mai ani chon helai a hian midang passport manga an kaltir hi dan bo chiat na serious tak ani bok human trafficking ani bok a case serious le aron tia congress lampang u naute huesen sal le maya tian CM meu po aron bay ania engpon ise CM pon ati diklau chuan shrem ani don ani chuan tu tuma MPYCC hruai tu ten tinga an thuron chu hi a khal tel hle maya chuan engtin zelange akal chho zel don tonai kan clear thup ania Mizoram mi puite hianin thil tirik lo sarkar khachu eng sarkar poni sela andim don mi lawani chuan helai kan muang hian kumsom pret potling lo na thoka thon chua hi dan ina phalmi lawania he tun lai phe chun no pangte te me cheno pang tle rol te ina ram dang kan ti te le state dang anga te ponia na thoka chuak lop ang chi hi an tam to hle me ni social media te po tiang ang chi hi mu tur hi an tam to hle maya chuwang chuan film khuri ngai hle me ni dan kha kan hrialo lan khaning alo bo chereng thai ani hei dubai anga ngat phe chuanin apoi thui thei hle ani mecheno pangpani Dubai jela thasari antan tir tu agency te hian daran bo chengei ti soin MPYCC hruaitu te chuan Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sani sompanga section 9 subsection 2 a chuan section 8 dan an bo chia ani chuan hremna kumthum thleng lung ina khung emo cheng si nga thleng choi tir emo apani puwa hrem thai ani ti in section 14 a po he dan an bo chia ani chuan offense to be cognizable and non-viable ani thu an soi MPYCC hruai tu te chuan CM chu afa anga a en tur me cheno pangte tranpui ngai te po ngai to lawa puin dan bo chia a kumtling lo dubaya thon tu te tranjok anga langa an thlawang rem lawa hausak mai hi adik lawa an mani humtum anga atong hi dikna rule of law ra be tum na ni nge in an hri ani agency nei tu te hi CM te omna veng chol munmi dan bo chetu te nen hin inzom na thuk tak an lo nei em ni anti aron ti nia poni se helaya ato panon soi hi hemi agency nei tu te hi CM te omna veng chol munmi dan bo chetu te nen hin inzom na thuk tak an lo nei em ni anti aron ti riap ten huisen hle mayang poni sela antin zelnge akal chho zel don he case kan thlir chho zelanga chonin CM po hian in engtin nge chan na aron pek don tunen kan ngai chang mek ani